MCA kumine mwe kumambunge ni akaunti ya Kitui ala manonga mitu kwa ibinda ya methana miongo kenda ni speaker wa mbunge akaunti no Kevin Kinengo malika mbunge ni vinya ona kutuika maofisa mapolisi mande na kusese ya mbunge MCA ala meukadhi wa muno ni enenthi measia mekusonga nambe na musukumo wo wa kumwino cha speaker Kinengo mayasia wansia wa mwenenthi nduisa kukilithwa honest Kawa kiutatine wakosi wa bunge ni akaunti ya Kitui vala MCA kuminoma na alama na kunitwa muongo kulika bunge ni akaunti ya Kitui vandu wa mithenya miongo kenda ni speaker wa bunge akaunti ya Kitui Kevin Kinengo kwa monthi ni mavamia mbunge sucha vinya na kulika nthini tina wa mavisa Moses ikwambwa mbingi lone siya kulika bunge ni ya Kitui MCA masuku mwane ndela mato esemi atiani wa musini wa Kitui na kwathana kulicha MCA bungeni isu chavinya miweta kana mondo moma yesa kuthiniki wa MCA mavingi tuanza wa mbunge vandu va mithenya miongo kenda tayari kupigana yeye kiumba kinguruwe mpaka kuhakikisha ametoka ibunge ya Kitui. MCA metongwe ni MCA wa Matinyani na ingi ulotha kete mutalatala wa kwinu cha speaker Kevin Kinengo kuma bungeni pala mako na speaker kwithia aivothia mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kati wa tongo angi pala maweta kana mutongo wa chama cha Wiper na ndaya nene vamthi ya Kenya na nomuva kama vete speaker ola vinda yonthe withitwe ai mwana angi ya ndaya ndela meyumile kwa namba nene ne maweta kana manyuvia MCA asu no kana ko matetea na vayondo speaker tonyo maveta bungeni akaunti ya Kitui vala MCA asu methito meinana ni sema vata mo komisioni cia nduani Kinengo Kitui Kingongo Kinengo Kitui nikisaidia sana Kinengo MCA siduma Kalonzo wa Musyoka Kinengo Kalonzo wa Musyoka Televote ya Blingo Muvomo Tongoi TV Neto Onesmus Chalo